semua nih di Bali, nggak nyangka gitu. Jadi pertama kali gue ketemu Rian itu waktu kita explore, waktu gue sama tim MPMA explore di Padang. Dan si Rian ini ngasih tahu gue spot-spot indah yang ada di Padang. Jadi buat kalian semua yang ngeliat video ini, kalau kalian ke Padang, Sumatera bagian barat, itu kalian harus ke dia. Karena Rian itu tahu spot-spot the best pokoknya di Padang. Dan sekarang kita lagi vacation di Bali, Bali itu gue nggak nyangka, super. Sama, gue juga nggak nyangka banget kalau misalnya gue bisa ketemu sama Rian lagi di sini. Wah, keren ya, let's do that. Hey. Bali, mau lihat video selanjutnya? Tunggu. This is Bali. Say hi. Hi. What's up, bro? Oh, you're smoking. What's that? This is Sarah. How's Bali treating you so far? Oh, very well, yeah. Pretty well? So, you're gonna be in his channel, Cool. famous YouTuber. Show some move. Yeah! Nih, This is Aqua Momo main right gua. here and Sadi right here. We have the best life in we have the best life in Bali. The best life in Bali or Padang? Ayo Bali. Ini kasih coklat. Liatin ke gua. Om Aquaman. Hey, coklat. Bali gue nggak tahu tuh jelas nama tempatnya. Tapi ini yang spesial tuh gue temu nih. Dan yang spesial tuh gue nemu nih orang. Sumpah gue nggak nyangka. Mantap. Yes, play. This is how we do it. This is how we do it. Shake. Friend from Canada. This is how we do it. Yeah. Okay, so Instrukturnya. when you stand up, don't check your position, always look forward. Okay. Instrukturnya tuh mantap bener instrukturnya. Ini instruktur surfing kita. Yes. One, two, you don't need to check it, always look forward. Okay. You have to make it only 1, 2, 3, go. Ready, stand up. Yeah. Boss. Hey boss. Say something, boss. Hey.
Oke, hari ini kita finish di pantai Batu Gadang, Batu Bolong. Kita finish di pantai Batu Bolong. Lucy, hey, Lucy, we have finished, no? Kita mau balik lagi ke hotel. Jadi ini suasana masih bagus banget di pantai Batu Bolong. Tapi kita harus balik.